ашып жубайлардын үлбөдүн. Той башталды, алакандар чабылып. Билейли, жаш селки турба. Билейли, кошту жеги тырда. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар. Кут болсун үйлөнүү тоюңар. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар. Кут болсун үйлөнүү тоюңар. Assalamu alaikum urmattуу кино сүйүүчүлөр. Менин аты жөнүм Эрнис Бөрүбаев. Мен Ош областына караштуу Өзгөн районунда Жылалды деген айылда төрөлгөмүн. Бош убактыларымда Кычкыл тамаша деген кыска метраждуу комедияларды тартып жүрөм. Ананда элибиздин тойлорунда тамадалык кылып алектенем. Биздин областта бир Тумшук деген айыл бар. Ал айылга көп жолу тамада болуп барып жүрдүм. Бирок эмнегедир быйылкы жылдын эсебинен бир да жолу чакырышкан жок. Себеп дегенде ал айылдын өзүнөн бир жаңы тамада чыгыптыр. Эң эле кызыктуусу, ал тамаданын аты Атаңдын чокусу экен. Ал баланын башынан өткөн окуяларды угуп алып, бир комедия кино тартсамбы дедим да, борбор шаарыбызга келип, маданият министрине кирип, жардам сурайын деп төмөндөгү окуяга кабылдым. Рахман майкени уруксат бекен? Азыр. Бириңиз. Ассаламу алейкум, аксакал. Алейкум. Кел отур. Рахмат. Кош. Эмне кызмат? Аксакал, элибизге аз да болсо күлкү тартуулайлы деген ниетте бир комедия кино тартып аттык эле. Ошого сизди жардам бересизби деп сизден жардам сурап келдик эле. Аксакал. Так. Артистмин деген, жакшы. Жанагы бетин жаап ырдаган Тата улан дегениңер бирөөдөн карыз эмеспи? Жок, аксакал, ал бетин жаап алып чыккан себеби бир өзгөчө, бир башкача стиль менен чыгайын деп бир мындай имидж деп коет да, мындай. Аксакал. Да. Кино тартам дедиңби? Силерге жардам бериш керек. Силерге жардам бербегенде кимге жардам беребиз? Рахмат. Кинонун аты эмне деп аталат? Атаң чокусу. Иә. Туура эмес түшүнүп калдыңар, жигиттер. Андай эмес болчу. Жигиттер, туура эмес түшүнүп калдыңар силер. Кинонун аты ушундай. Ишенбесеңер мына сценарийни окуп көргүлө. Бирок мен бул окуяга капа деле болгон жокмун. Себеби азыр бирөөгө бирөө жардам берчү заманбы. Продюсерим Дамир Нарматов экөөбүз кеңешип, өзүбүздүн күчүбүз менен тарта берүүнү чечтик.
Алло, угулуп атабы? Алло. Алло. Угулуп атабы? Ооба, угулуп атат. Сүйлөй бер анан, каяктасың? Тумшукта. Тумшукта. Тумшукта? Ооба, айылда. Өзүңөрдүн айылыңарда турбайсыңбы? Ооба, өзүм айылымда. Сүйлө анан. Кимдерди көрүп атасың? Эч ким деле жок азыр. Биздин айылдагылардын баары Россияга кетип калган. Айылда жалаң биздин жоролор калган. Өзүңдүн тең туштарыңбы? Жок, 10 жаш кичиси дагы, 10 жаш чоңу дагы баарыбыз жыйналып тең туш болуп алганбыз. Жоролор. Булар накта патриоттор. Россияга кеткен эмес да? О, Ким? мына. Ошол патриоттун бирөөсү келетат. Иностранец. Иностранец? Иностранец. Охо. Силердин айылга да иностранецтер келе баштаганбы? Жок, Каяктагы? Жөн эле бул досубузду эркелетип, иностранец деп коебуз. Эмне, досуңар чет өлкөлүкпү? Жок, каяктан? Ал кадимки эле өзүбүздүн лейлектен болот. Эмнеге анда иностранец деп койгонсуңар? Деги эле анын башында сүйлөгөндөрдө түшүнбөй жүрүп, ошого эркелетип иностранец деп койгонбуз. Коя тур, келип калды. Ey, dağın şu istalvanın başında kıdı bıdı kılıp otasın mı? Ne oldu? Kaçan bolsa şu istalvanın başında kıdı bıdı kılasın. Bala çaka bagıp otabız şintip. Bala çaka? He. Oy, bala çakan nime? Zım ceşetler mi senin? Oy ne gramotlu. Nasvay sat, bolsam koğun tarus sat. Koy, sen adam badam boğaysın. Айдаганын бир эчки ышкырыгың таш жарат. Алло. Барсыңбы? Алло. Эмне болду сага? Бирөө менен урушуп атасыңбы? Жок бул досубуз өзү болгону бир эчки багат. Эми тимеле жеген тамагын көрсөң, оозуң ачылат. Тооба. Бир эчки менен бир эшеги бар, ошого шунча кыйынсынган кишини ушул досуман көрдүм. Бир эчки мененби? Эмнеси болсо да аман болсунчу. Жоролордун ичинен эң эле эркеси ушул. Анан, дагы кандай жаңылыктар бар? Айланадан кимдерди көрүп атасың? Мотош келатат, мотош. Мотош? Мотош. Мотош дейсиңби? Ооба, мотош. Айланайын. Айылыңарда да ошондой жигит барбы? Мында атасынан калган 10 тонна көмүрү бар. Өзүнүн кандидатурасын айыл өкмөткө коюп, азыр элдерге бекер таркатып жүрөт. Чоңдордун баары ошондой болуп калбады. Ооба. Дагы кимдер жүрөт башка? Токтой тур, келип калды. Макул, сүйлөшүп ал, күтүп турам. Эмне чыгып ал жака? Түшө бул жака. Не болду? Дагы качып кеткен айыл өкмөтүгө информация берип атасыңбы? Жок. Кыргызсыңбы, кытайсыңбы? Мен азыр могу төгүп келейин, сен менен башкача сүйлөшөм. Мен сага оңой фигура эмесмин, сыдырып коем. Бисмилла. Кыргызсыңбы, кытайсыңбы дейм. Учукпай ошо өлгөнчө эле бирдекелерди кылышып эле кичине зилдешпейли. Алло. Мотошуң эмне дейт анан? Мунун любой чиновникти уят кыла турган документи бар мунун. Да? Мурда качып кеткен айыл өкмөт берген. Кой анда. Ооба. Дагы кимдер жүрөт башка? Мына. Атаңын чокусу келетат. Ким? Атаңын чокусу келетат. Эмне дейт? Атаңын чокусу. Эй бала. Оозуңа карап сүйлө. Эмне деп атасың сен, я? Жок. Мен менен тамашалаша турган болуп калдың беле сен. Жок, сен туура эмес түшүнүп алдың. Анын өзүнүн аты атаңын чокусу. Анан? Коя тур, эми учурашып алайын. Макул. Кандай? Алло. Ой, сен түшүнбөй калдың окшойт. Биздин клубтун кароолчусунун аты атаңдын чокусу. Яды! Бул атты ким койгон ага? Угуп тур, бул мындай болгон. Айтчы. Бул жаңы төрөлгөндө атасы Россияда командировкада жүргөн болот. Анан байкуш апасы атасына ат коюп бер деп чалып атпайбы?
Kim bu? Kandayсың Абышка? Келдиңиз кандай? Сүйүнчү. Болсун. Эмне болду? Өзүңүз заказ кылганда эркек да. Ойдогу ишти кылсыңбы? Атын ким койдуңар? Атын эми өзүңүз коюңуз. Эми атын мен коюп отурган болсом, жашыман бери жакшы максат кылып жүргөн ат бар. Атын Максат койгула. Ким? Максат. Акмак? Максат дейм. Шахмат? Максат дейм, Максат. Акмак дейби? Максат дейм, Максат. Акмак дейби? Максат дейм. Шахмат? Атаңдын чоңкузу. Алло. Алло? Алло. Бачы. Атаң жоксу дейби? Атаң жоксу болсо атаң жоксу да. Дагы ойношторуң атын коюп алдың деп өмүр бою таяк жеп өтөйүнбү? Атаң жоксу. Балам. Ошентип бул шордун аты атаңдын чокусу болуп калып атпайбы? Ой, тоба. Шумду куңур. Baylanam şu kızlardan gözden uçkan sıyırlarım men balkıgan jangatlara altın jidek mun çok şurun nanani al jomoq toğu beride sırların saxtap kelet aytılbagan jomoq bolup uçkun uçup sen nuru gözü yaltakınday bolup nanani al bigişler vatday bolup kol digizbes çokday bolup canatay baylarım kızlarım calım baran cazım canımay can deyimdir yaşa canımay ay 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 Bizim kızlar da süydürü oldu bu yeni çek. yüzümde varıncımın baran cazım canımay canımdan kantanday ay 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 Tamşanam dalcı buşta içke belli gözler kuyup altın gül kuşun gırdovuş aşık bolup gelem büyüp nanani al jomoq toğu beride sırların saxtap kelet aytılbagan jomoq bolup uçkun uçup sen nuru gözü yaltap günde bolup nanani baylanam kızlarım yılanım canlarım cazım canımay can deyimdir yaşa canımay ay 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 aylanım bak yüzüm yılanım canım cazım canımay canımdan kantanday ay Adam en davuşunda evirçi olup kalsam ay 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 Git. Ya apam ne olup da atam kırsı öldürüp kol digizbes çokday bolup canatay baylanam kızlarım yılanım canlarım cazım canımay can deyimdir yaşa canımay ay ay ay
атаң чоксу. Эмне турасың дон коюп? Элдин баары кетип калбады. Эй, жаба ишиңди. Жанатан бери турасың дон коюп. Бирдекени каалап калган окшойсуң, Yok. Жаба ишикти. Мен чоксуп өрмөй экенсиң да. Otur, çok gidiyoruz. Tombazın canından senin. Adamın çok uzun. Krasavçik. Adam çok uzun. Hem de öyle. Adam çok uzun. Benden kalaşamda öyle var. Adam çok uzun. Делай красиво. Tut! Çık! Ne ben ırkçı olsam caraşmayıp beken ha? İlyas'tan nem gemek hemen? Hazır sus sen. Klopka jeti olayın hele. Atan çok ıslık. Ha, kavar atasın. Hey işin balbazın sen. Var Geçinde konsert aябай сонун болду. Эми тимеле биздин айылдын кыздары İlyas'ты сүйүп калды. Кайсы? Жанакы өрчү Ильяс Абдыраны кызбы? Концерт аябай сонун болду. Жыгаган турбайсың арбатта. Айтпа. Bir. Hey. Assalamu alaikum. Kırgız halkım. Assalamu alaikum. Hurmatlı. Ya, mütevayt baytalarında. Assalamu alaikum. Hurmatlı Kırgız halkım. Andamese sizlerden nazarınızlarda atandın çakısı. Rahmat. Hurmatlı Kırgız halkım. Andamese sizler жақсы көрген, özüm жақсы көргенірді атқарып қояйын. Жаштық қайтқан бүден чынелі. Қайран жаштық кеткен екен чынелі. Жаштық қайтқан бүден чынелі. Қайран жаштық қайтқан бүден чынелі. Қайран жаштық кеткен екен чынелі. Жаштық қайтқан бүден чынелі. Қайран жаштық қайтқан екен чынелі. Қайран жаштық қайтқан бүден чынелі. Қайран жаштық кеткен екен чынелі. Не oldu? Tıra ne yaptı? Қайран жаштық қайтқан екен чынелі. Юху! Рахмат. Анда месе урматтуу кыргыз халкым, мен сиздерге Эмне? Ушунча эле көмүр берип атасың да.
Мен жақында айлықмат болып шайланам. Bir тонадан көп өрел сізерге. Келештік бе? Манастардан сіздерге бір айтып берейін. Столдымда беріп қойсам. Азыр еже. Анда емесе атаңдың чоқысы. Митинг болады. Манас болып тұр, маназатқа болып тұр. Манастың ұлы Семетей, башында қырғыз тебетей. Атам бұтам ат деді, Алатайды чап деді, байды қына бар деді, қымызынан іш деді. Қымызынан бермесе қызына қаш деді. Артынан келген жеңесін, арқа башын тұқ деді. Қапқа келген жеңесін, каналға башын тұқ деді. Жетіп келген жеңесін, жерге башын тұқ деді. Ыйлап келген жеңесін, ылайға башын тұқ деді. Қисаңдап келген жеңесін, қиға башын тұқ деді. Қойып тоңдоған жеңесін, қылотқа башын тұқ деді. Ой, соңдоған жеңесін, ойға башын тұқ деді. Қуып келген жеңесін, құмға башын тұқ деді. Сайрап келген жеңесін, сайға башын тұқ деді. Атайға ұшаштың ба? Түрткілі өшпей, мизам жеңінде тұрғыла. Ama yeşil açıp kısalım. Tamam bu oldu. Анда несе, атаңдың чоқысы. Не болады? Не oldu ya? Ne oldu ya? Hatım utahatım abicay sabicay ekibe meriya dünya. Oh ya. Ana, ben de oldum. Turuşalım. Bravo жігіттер, браво! Мәссаға! Жөнгүлөчү. Туғандар, мынандай таланттар біздің айында. Еми біздің аш тойларды шаардан артистерді жалдап келбейлі. Өзіміздің атаңдың чоқысын тамада қылып, ұрчы қылып қойып. Тоқтат! Сен емне? Біздің айыл тағдыры чеке тұрып болып қалдың ба? Жоқ. Я, қырғызсың ба, же қытайсың ба? Же наркомансың ба? Жоқ. Жарамайды бұлар. Жарамайды. Ұят қылады. Ой, не грамотный. Уят биятты жоқ әлі. Зор бол отаттарға. Daha bir şovuna keltirişerik. Hadi leylek levsin. Тоқтат! Шымшық сойсодағы қасап сойсын деген сөз бар бізде. Ұят қылады біздің айылды. Дай! Қарап қойғыларды деген. Бұл қылған болмайды. Таланттыларды қолдауымыз керек. Қолдаймыз! Ошондон улам Тумшук айылында кандай гана тойлор болбосун, атаңдын чокусу жок болсо шаңга бөлөнбөйт деп уктум. Бирок жанагы Мотош деген досу мунун тамадалыгына каршы экен. Илгертеден салт экен, жоро күткөн март экен, дос болсо да жоролоруң ойлогондой шарт экен. Бир туугандай чогулуп, бири-биринен сураган, кандай жоро абалың деп деген сөзгө кубанам. Жоро жоролорум мен сүйүнсөм келесин, кучакташып куттукташып сүйүнчүңдү бересин. Жоро жоролорум мен кыйналсам келесин, башым ооруп турса дагы бозо куюп бересин. Эми достор уккула, укпай калдым дебегин, жоро менен досчулуктун айтып берем себебин. Жоро башка, дос башка, айырмасы бул жашта, кичинеби чоң болобу, сый болобу той ашта. Жоро жоролорум мен сүйүнсөм келесин, кучакташып куттукташып сүйүнчүңдү
suyunçundan beresin. Göreceğim caralarım men kıynasam gelesin. Başım ağrıp tursa dağı bozuk uyup deresin. Gündördün bir gününde бұл айылда жашаған Кадырбек Чанаштын шаарда окуган кызына нарындан кудалар келиптир. Kime? Oy kim var bu yakta? Hazır. Kim? Bu yakta arap koyasınlar mı? Kulduguz var. Kulduguz var. Kulduguz var. At Girgile. Kayaktan geldin her. Narından. Narından mı? Final vayla gelip aldılar mı? Oo, jakşı. Uluğunlar kim? Şu aldığınızda oturgan kişi. Ha men. Ha siz mi? Ha bizde başta ulusuna tartat. Ha bizde olsa başta giçüsüne tartat. Geçirip koyunuz. Biz jakta başta ulusuna tartat. Ha meyle. Ar жердин шарттарында я көрүш керек. Жақсы. Айтмакчы тойдо тамаданы кинди шайлайбыз. Ha tamadanı o. Тамаданы. Eme atağının çokusun. Эмне? Atağının çokusun. Туған, не деп атасың, я? Көрсө Кадырбек Чанаштын шаарда окуган кызы менен тиги нарындан келген кудалардын баласы качан эле? Para vergileçe. Атаң чоқсайна ұштығар ба? Ova. Я, Ova. рас болдық. Бары мен айтқандай болады. Ya parça sen. Sen kaçan biraz ol Türkçüler. Ben айтқан сіздерге. Ruslar. Sizden duyup kalktı. Gitmekten gelsin. Ne korkam ben? балам, О. чоң ойып калдың. Үйлөнүп, Орусияга барып атаң таап келсең боло. Тиги орус катынга кор кылбай. Апа. Мен Россияны билбезем. Орусча сүйлөй албазам. Анан Айланайын. Россиянын эмнеси кыйын экен? Барасың дагы, магазин алдынан токтойсуң, түшөсүң. Где второй мама десең, любой көргөз берет. Марусяга жолугуп, это папа, я папа дейсиң. Ты мама, пошел нафиг мама дейсиң. Эй, корсураак жайың бар эле, кичине жумшагыраак болуп, пошел нафиг деген макулбу балам? Жок апа. Сиз айткандай кылам. Бирок атамы өмүр көрбөсөм тааныбайм да. Ай, О. келе со десе. Сенин атаң Орусиянын эң сулуу жигити. Так что сен кыйын албай да табасың? Апа. Жолдо баратып бир акча таап алсам 100 000. Россияга барып атам алып келет элем го. Таап алсаң деле бирөөнүкү бирөөгө жукпайт. Неге? Кокус акча таап ала турган болсоң, кимдики деп 3 жолу катуу кыйкырып коюш керек. Анан эси чыкпаса, ала берсең болот. Россия. Бир боо. Тор шерик, жигар тор, кайып болуп калсың. Закка отурганга болбойт. Закка отурба, катының кетип кал. Жер. Үйүңө жетип келсең. Эй, күнчем, күнчесиң ба? Мен өзім білем. Кеттим, койласың. Қарындас. Leylektir de sana. Yerim durayın dese. Hey! Bu ne var? Ya! Өзің айылдан участкой болсаң, көз тос болсаң, я! Бол сұразан дире беретілем ғой, я!
Hey! Ben sana! Umay? Hani bunun da var mı? Toğuktu çıkargındağı kömürді alıp durup joğurga gözümü görmey. Day! Кіші, жата тұрған жер таппай қалдың. Жоғыне! Ақлақты сен. Келесі о. Келе қарап қой мұны. Білбей ара тұрасың. Мен қармайым ғой жібойын. Leylek, 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 kimdi sağındım. Şunturdasan şerik. Oldu. Sen özün kurban etkesin. Şerik. Göz karasın barakat. Ölüp kalgır alkaş, daha içip geldin ya. Kandaysızlar, ayaş, jakslar, oturaslar, kızlar. Şu içip basıp bol жатқан екен еді да. Алып келіп қойын дедім еді да. Мәл жаш қалыңдар, ayaşa. Жұмыртқа жемесасың. Жұмыртқа пішір бізге. Еліңді көрейін алкаш. Sen adamды қуыратың ғой ya. Қачан бері адам боласың ya. Жоқ жұмыртқа, тоқтарың жұмыртқа туыбай қалған. Анда қороздарым не қылып жүріп бұл үйде ya? Bilbem, ошо короз экөөң ушул үйдө эмне кылып жүргөнүңөрдү. Сага тийгенден көрө, ушу иностранецке тийип алсам, азыр жыргап жашамак экен. Каяктан сөздөрдү айтасыз, адамды неудобный кылып. Эми өзүңүз билесиз да. Күндөш болупту, Эй, сасыган алкаш, сенде бир намыс деген барбы я? Ушинтип ичип темселеп жүргөндөн көрө өлүп калбайсыңбы? Өлүп калбайсың ушундан көрө. Элиңе туруп калайын сен сасыган алкаш. Мені өлтіре албай атасың ба? Өліш керек басыр, азыр. Өлүңдү көрүп калайын. Мен бүгүн дагы муну күтүпмүн дегеле пейшембелик деп. Өлүңдү көрүп калайын. Унчукпай макул деп койсом жүргөнүм бар, муну күтүп отурбай эле. Байлы жата берсем болбойт беле, а? Муну күтүп отурган менен деле. Баары өзүм жалгыз эле жатмак экен ғой. Өлүңдү көрүп калайын сени десе унчукпай койсом муну кара. Жүрегін түшіріп, беліме жіпті байлап тұрып, ап басын алам. Анан көресің, бақырып жат. Мына, азыр көресің, азыр көргілікті ғана көргізім. Саға. Азыр шыққаныңда жүрегің түшіп қалады. Көрсетім мен саға өлгенді. Шықпайсың бе? Қашанға чейін асылып тұрам мен, келбейсің бе? Иностранец кетті, өткенеден иностранец. Табарсығың келе толғандыр. Шығасың, бар бер шығасың. Uyku gelip ketті. Çık. Men uqtadım, uqtab batam. Aylanay Kuday, bu emneden şumduk. Emne olup ketdi. Kim var? Jardamga, militsiya. Tündele çıksan ölesің bі? Өліп қалайын дедім ғой, таң атқанша. Қаяққа емет, чәч мұна мұны.
Keşke içip gelgenimiz ölüp kalıp tamaşalar koydum öyle de. Şoruz katıp kalgan turbayby. Эмне болуп турган? Özünçe aslında ölüp kalıptır, karabaysın mı? Ölüp kalıptır. Sen neme kılıp çeç dur, men neme kılayın. Koşnaları çakırıp geleyim. Geleso. Hey öldüm. Ne payda çıktı emi? Özüң эле шоруң. Шариятка да туура келбейт мунуң. Ай. Кет. Nenen duray. Kavga ettin. Kavga edin. Estağfurullah. Kavga edin adamı. Ölüye kalıptın da karabaysın mı? Tigini kırgan al, şimdi aslında ölü alıptır ama o. Hey. Kimden öçeksen kalıyorsun bu? Sana atkan çocuk kurayın dedim bu. Karabaysın tigini. Et orada atkan yerinden karma oldum. Çek. Hazır. Trena. Ölüye kalıpsın hoşa jakşı oluptur ey. Bu karasın. Kayakta görüyorsun. Et Momda kat bolsun. Karma oldum. Yet kariyerge girsin, yet davlat özüň ölbey kalganing jakşı bolupdur ey. Düşüp keteyim. Torda adam. Diri bolganyň ele jakşı bizge. Ture. Ужас. Turayda. Estağfurullah. Gide. Kuday. Bilse de uğur ola. Et turdu atıptır bu. Karabaysın bu. Ölbeye kalganing jakşı bolup tur, bolbosa etten ayrılma. Rahmat. Allo. Барсың Эмне дайының жок? Barmın. Дегеле чалбайсың го. Угулуп атат. Сыйлы анан. Жаңылыктарың деле көбөйүп калгандыр. Жаңылыктар укмуш досум ey. Айтчы. Жанагы өңкө деген досум бар эмеспи, алкаш. Келесо десе. Ошол аялына таарынып, асынып алды. Өлдү. Ал кайдан өлмөгеле? Колтугунан асынып алыптыр. Ойламайм. Муңган адам мойнунан асылат го. Анын мойнунда кытыгысы бар окшойт. Ошого бүгүн о иностранецтин жалгыз эчкисин союп, түлөө өткөзүп атабыз. Тура кыласың. Антип койгонуңар оң. Тура. Жоролор чогулуп атабыз. Ана кечинде вечер жасайт турбайсыңарбы? Ай, молодцы! Кана, олилер, жоролор, ушул өмүкенин алтын башы аман калган үчүн тилегенибиз эми дагы аяш экөөң ынтымакта болуңар. Жаманчылыкты аманчылык жеңет дегенде ушу Кудай жолуна ушуну курбанчылык жалап атабыз. Мындан ары жакшылык болсун, жоролор. Амин. Аллаху акбар. Сая бергиле. Көтөр. Өзүңбү? Сачма. Мейлі. Молодец. Ай, бечара. Tartmayısın. Tartma onu. Oğa oğlan. Kaçma olacaksın. Tuvalet barıp geleyince. Bütün neyin barazın. Günün güzel tarak bu. Жогай. Нерсени жоготоп, кийге жалтырап жүрөйүн. Бар деле келдик, баштай берейин. Урматтуу туугандар, мына бүгүнкү салтанаттуу кечебизди бир шаңдуу кол чабуулар менен баштай бербейли, Hey! Келесо. Эмне? Эмне деп коет? Бул жерге табадан кереги жок. Саган деп бул жер той беле. Я, бул жерде түлөө өтүп атат. Келесо. Айыл шербенде каласың. Отур. Daha başlap koyat eкен. Тамада деп койсо жаман көргөн экенсиң. Отур. Молдоке. Баштайбыз. Урматтуу туугандар,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisinin manisi şunday. Bu adamga candağı amanat bolup berilgende. Öz canınızды özünüz kıygan bolsak, şu Allah'ın aldında kıyanat kılgan bolup kalabız. Buna geçe tuğgandar tamaşlaşıp asıngan eken, mınday tamaşlaşkanга da bolбойт. Şariatка туура келбейт. Kana mese bir dua kılaylık, amin, uşluydu tıyışçılık, amançılık bolsun, toylar toygulansın. Daima mına şintip, aylığız menen oynap gülüp jüre görelik. Ömkü, buday monda şoğlarını topap jür. Uzun çaçı bar ede, gözleri karede. İndevedim canında, ikisi var ede. Canının ne diyorsun? Uşa ırığın ardından bir caş dost söylüyorsun hele. Gel. Mayli, mına dostlar. Bitti akılmandan bitti kişi, mına antip suragan eken ede da. Ne dep? Bu dünyada baktılılık nime de dese, sen baldarının baktılığı yaşatkan görsen, şu baktılılık degen eken dostlar. Şunun için dostum baktılı ol. Baldarın baktısında ömrün uzun bolsun. Yaşakan baktılı bakla. Ömürlü ol. Ölme dostum. Rahmat. Ayalın sıyla. Ayalın ömrü uzun bolsun dostum. Ava, ömürler uzun bolsun. Bırak dilleri kıska olsun. Javozun de. Ya dayı. Jönlü gülüyor. Gel. Allah iyi, surgay. Badırаңды. Al oturgula. Özü Байдылда сарна коюп туура айткан экен. Ime deptiler ve? Аялдар үйдүн барк экен. Бирок акылдан бир аз тайык экен. Бала эле төрөп бергени болбосо, бал талап салчу калк экен. Oyçay Motoş, Ne? sen kaçan bolsa da narazısın özü. Tuğulganına narazısın. Жиңетип оозун жапчы. Бирок күлкү менен достор. Toradasın. Бейиш эненин таманында дейт. Аял затын сыйлашыбыз керек. Вот. Керек болсо буларды колдон келсе желкеге көтөрүп алып жүрүшүбүз керек. Кегиле достор, алып коелу. Ras aytasın. Cağında can var, şerik. Moyunga kötörüp жүрүш керек булар. Moyunga çıkkandan keyin başka özlerle çıkalar. Бирок биз аял затын сыйлашыбыз керек, туурабы? Биз айылдык таланттарды издейбиз аттуу телесынак болуп өтмөкчү. Esке sala geçsek Bayge fondu 100 000 so'm. Andıktan talantı var жаштарды сынап Koyçay, bular degen kayaktagıla talantı joktor dele alıp çıkışa örüşet. Barına mına bizden ayaştan ötörü jok. Ova desek? Dayt desen dayt, talant desen talant, krasavчик desen krasavчик. Yaş. Ya tam çoksu. Sen 100 000 so'm tabalsam, Moskvadan barıp atamdap kelem dedin mi de? Mına dostum, Kuday sana berdi. Menden чыкпайт деп жүрө берсең, жүрө бересиң да айылдан чыкпай. Туурабы досум? Барышың Жок. Жарабайт буга. Неге? Уят кылат. Немеси жарабайт? Эмнеге жарабайт экен? 100 000 сом утуп алса жаманбы? Tamam bu. Мунуңар биздин айылды шерменде кылат. Şarmanda керек. şarmanda kuvayt. ийгиликке жетиш үчүн коркпой кадам ташташ керек. Кечирип эле коет экенсиңер. Ийгиликке жетиш үчүн адамда спонсор деген болуш керек. Мунуң да шаарга барганга да жол киреси жок. Ой неграмотный. Неге жол кирасы жок экен? Таап беребиз. Азыр айылдагы жаштар шаарга кетип калган. Кемпир чалдар кыйналып, жумушчуларды жалдап иштетип атышат. Шолардын сууларын ташыйбыз, отундарын жарабыз, огороддорун иштейбиз, пулду кылабыз. Атаң чокусуна беребиз. Барып келет. Өзүбүз эле спонсор болобуз. Турабы жоролор? Туура. Амин. Шерик, каяка? Hey! Мунуңар эртең биздин айылды уят кылат. Эртең шаарга барганда атың десе, атаңдын чокусу деп. Каерден болосуң десе, Тумшуктан деп. Телевизорда айтат экен да? Атаңдын чокусу. Hey! Жаман иттин аты бөөрү базар болот деп. Ар ким өзүнүн ишин кылсын. Я, кантип кароолчу ырчы болуп кетсин. Карап турган силерди. Биздин айылды уят кылат. Мени бир айтты дейсиңер. Атаңдын чокусу. Сен капа болбо досум. Душманды алыстан издебе дейт. Туурабы досум? Көрдүңбү аны мотошуң эмнедеп чыгып кетип атканын? Иә, туурабы? Сен эч нерсени ойлобо досум. Биз турабыз. Биз жардам беребиз. Туурабы? Oğla cigarlar.
Biz de ketelim. Koyumke biz Ой, ketelim. қой Аяш. Еште жамғыр жауып атат. Мен төшек салып берем. Mayli. Meyli жатса жатып Kettir. Bizge uzundan çoğula salıp ver. Biz Komsomolsk'e çoğula jatı olabız. А, болып тұр, азыр салып берем. Erten bilen Şabaşka'ga çıkış gerek. А, туура. Ya bismillahirrahmanirrahim. Yapma. Assalomu alaykum. Hey! Jönödün ana şarga. Heh, Zivizda. Özün qayoqqa? Şarga baradım. Miting bolup attır. İşleyenler getiriş gerek. Hey, getireyim ne kılasın ey? Kayberle orduna oşoğuşan biri gelet da. Ortada jön bizdi kıynap atasыңар. Mına, miting bolup attır dep, сотрудниктердин баарын чакыртып атат. Ha, emne, korkatasın mı? Ey, силерден көрдүм да. Ок менен атып атат, таш менен кууганды. Sen korkatsan kalçı için getirmeyi. Koygula. Gettik. Kız da geçti de yoksun. Avtobusta gel. Otur otur başkanım. Valla, hazır. Mitingde başlayız. Ol, gir. Tart tut. Жақсы тарaf. Жақсы. Sağ olun. Mынаны карма алгын. Макул. Трес көрші контролы. Ой, geçiresiz. Oy, geçiriz.
Айылда да ушундай балдар барбы? Ааламга жол айылдан башталат да. Шаарда эле болот экен. Айылда да болот турбай. Кечирип коюңуз байке. Көзүңө карап баспайсыңбы? Койгула урушпагыла. Атайын тебелеп атпайбы? Дагы бир жолу тебелей турган болсоң. Коомдук жайда этиканы сактагыла. Мына. Сөзүңүзгө тарасыппы? Бул өлгөнү калган эми, го дейм. Кач мындай. Түш кетейин мен. Кабет байке, кабетпеңиз байке, мен атайын болгон жокмун. Мен жакшы. Жакшы барыңыз, красавчик. Göz ardat köptür jerime Göz monçuk tağıp koysam bu Görkümündagi aktırım Köpülük bolup kolsam bu Su ardat köptür jerime Aylanıp sunu çaksam bir Ağzayın görkün aktırım Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağzûbi aleyhim velezzâlîn. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakel kevser fasalli li rabbike venhar. İnne şani'eke huvel abtar. Subhaneke rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Allahu ekber. Xudo. Bu. Kızlar. Kızlar. Tanışıp almaylı. Hazır gelelim. Menin adım Gulya. Ataң çıkkısı. Ишик.
сволочь. Не? Дурак. Нормальный. Өзім атым ошондой болсам не кылайын? Дайым эле ушинтип берет экенсиңер да. Кокус акча таап ала турган болсоң, кимдики деп 3 жолу катуу кыйкырып коюш керек. Анан эси чыкпаса, ала берсең болот. Кимдики? 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 Я. Я. Бир нерсе дедиңизби? Жо, мен өзүм ушундай адатым бар. Кимдики? 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 Кандайсыңар, отурасыңарбы? Бул бала ятканда бутундак. Ошону айтсаң, качан болсо бутундагысын чечпейт. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кел. Кандайсыз? Жатаканага канчага жеткиресиз? Кайсы жатаканага? Эми адамдар жашай турган жатакана барбы? Жатакана? Не, бара турган жериң жокпу? Ооба, мен шаарда тааныштарым жок. Бир аз кичине Отур, арзандыраак жакшы, жүрсө. Макул. Бисмилlah. Так, досум. Аттың ким сенин? Атаң чокузу. Өлдүң го дадың? Не? Өзүңүн атың ошондойбу? Ооба, өзүм атым ошондой. Жакшы ат экен. Так, мындай кылалы. Шаардын жатаканалары кымбат. Мен үйүмө эле барып жат. Жатакананын жарбын акчасын бересиң. Макул, жакшы болот анда. Акча деле сурабайт элем. Экинчи аялымдын туулган күнү болуп атат. Түшүнөсүң да. Үйүңдө ким бар? Аялым бар. Бирок акча алган билбесин, эй. Неге? Сени классташым деп коеюн. Макул. Сен неге мындай тыкалып сүйлөп атасың? Мурун казино ойночумун да. Азыр казинолорду жаап салгандан бери ойлоно берип ушундай болуп калгам. Неге? Депрессия. Баса. Аялыма катуураак сүйлө, Неге? Кулак укпайт. Акыры сүйлөсөң мени жамандап атат деп капа болот. Жүр. Түшүнөм андайды. Кел досум. Отур досум. Сен телевизор көрүп отуруп тур. Мен айшың айтайым, чай койсун. Ме? Макул. Келдиңизби? Келдим, кандайсың жаным? Эй, айылдан бир досум келиптир да. Жүр тааныштырып коеюн. Жакшы келип алыптырбы? Жакшы. Эй, катуураак сүйлөгүн, кулак укпайт. Катуураак сүйлө, макулбу? Эмне дүлөйбү? Макул.
Senin atan o Rusya'nın en sulu jigiti. Ge. Sal dastarkonungdu. Dosum bolot, tanışıp al. Kuş gelipsiz ayar. Жақшы gelip aldınız mı? Жақсы, қандайсыз? Жақсы келіп алдым. Bismillahirrahmanirrahim. Айлапа тынч пы? Тынч, Құдаға шүгір, жақсы. Çaydan koy. Жақшы. Geliniz çaydan içiniz. Рахмат. Moğur çayabay жақшырдайды, Ооба. Öldün ko dadın. Bu dendesi жақсы görürsün. Kıstıkıdek kılıp. Жақшырчы бұл. Жақшырдай. Ağalla sıyıp kalba dadın. Сілер чай içip отырғыла. Çarçagan bolsanız balkonga төшек салып koyayın. Gengir uqtаңыз, maqul bu? Мақұл, рахмат. Ben barıp жұмышымды қылайын. Бар өр. Tamam. Bugün ırdatılım değil mi? Koy turayın ben. Oy ayaş, turdunuz bu. Ova turdum. Çay içip ketmeysiz mi? Жоқ, мен bir жаққа шашылып Dostunuz кетіп oğlatayım bu? Жоқ, ойғатпайлы ғой, ұқтай берсін. Ана мен өзім çalam. Жақшы barınız, maqul, жақшы жақсы jet alın, barınız. sen gelip durunuz. Maqul. Жақшы barınız. Öyle. Elігіңді көрейін, дүлөй. Қара жерге кір. Kulağın menen жерге кір. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Gelin. Bölkönen var mı bölkönen? Ya. Bölkönen bölkö. Tamaşa görüyorsunuz. Yok tamaşa mı? Şonday deseniz. Soğuk ötüksüne jötöldarınız var mı? Ha var jötöldarı. Beriniz şişelerden içi olsam bulut. Bulut. Buna gel. İçip aldınız mı? Ne? İçip aldım. Eme men adaşıp sizge iç ötkök darı ver ona turbayım mı? Emim ne oldu mı? Ha hiç dersemez. Bunu içkenden keyin içiniz ötüp jötölüşten korkup kalasınız. Gelip durunuz. Barın men tinçteseňer eltin baryny büt kırıp bütösüňer. Götezde soğuk bir cıldızı soğukun eken. Baştaldı mı
Bismillah. Motoş Ayılga da gel kaldı. Eti arıqta ertең өзің Пикетке аласың. кеткен балдар ушуларбы? Жақсыларбы? Қандайсыздар? Жакшы, шаар тынчпы балам? Тынч эже, тынч ошо. Иште албагандарын кетирип, иштегендерин коюп келе алабыз. Жүр. Элге кызмат кылыш керек, элдин проблемасын чечиш керек, эл үчүн иштеш керек саясатчы деген. Путуңа неме болду? Кечинде катыраак тырмап, сыйрып алыптырмын. Ушу кичинекей неме үчүн бар жоғун байлап аласың. Болдар, бүгүн кеч атаң чокусун телевизордон көрсөтөт экен. Көрүп койгула, Ие, балдар. Бүгүн атаң чокусу баш байгени утуп келсе, кантип тосуп алабыз? Кантип тосуп алмак элек. Кадимкидей эле тосуп алабыз. 100 000 сом утуп келсе, аракка сындырабыз да. Арак эле болсо болду экен да сага. Несі болсо да биз досторубуз. Жакшылап тосуп алышыбыз керек, уят болушубуз керек эмес. Туурабы? Туура айтат. Өткөндө мен телевизордон бир жигитти көрдүм. Чет мамлекетке барып оюнга чыгып 100 000 евро утуп келди эле. Зор тосуп алышты. Самолеттон түшөрү менен жанына зор сом кыздар келип туруп, нанды сунду дагынан нанды жейсиңби деди. Нан жейсиңби дебейт. Кыргыздын сулуу кыздары нан менен тосуп алышат. Анысыны билбедим ғой. Анан жаңкы жигитти ушунчалык достору сүйүнгөндөн асманга ыргытышты сүйүнгөндөн. Анан кийин жаңкы баланы бир машинеге салып кетишти. Жуда узун машина экен баякыям. Лимузин бекен? Лимузин бекен. Шо узун экен дабы. Шонун бардыгын кечинде телевизордон көрсөтүштү жаңылыктардан. Мына достор, көрдүңөрбү? Эртең Кудай буйруп, досубуз баш байгени утуп келсе, биз да ошентип сон тосуп алышыбыз керек. Бизди дагы телевизорго чыгарат да, туурабы? Биз ам телевизорго чыгабыз. Кыргыз көйнөк кийген сулуу кызды каяктан табабыз? Мен табам. Сонун кыз. Сулуу. Фигурасы кандай? Мощный. Тарт. Даярдап кой, ошону биз уят кылайт досом. Даярдап коем. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Башат телерадио компаниясы тарабынан уюштурулган "Биз айылдык таланттарды издейбиз" кароосунагын баштоого уруксат этиңиздер. Анда эмесе келиңиздер, урматтуу угандар, бүгүнкү биздин кароосунакка келген улан кыздарды тосуп алсаңыздар. Биринчилерден болуп, Кара Суудан келген Адилет аттуу бийчи жигитти чакырмакчыбыз. Адилет мырза, келиңиз. Элеми алдыңыздарга, урматтуу туугандар, аккордеондун 24 баскычын чимирилте ойногон сиздердин кол чабыңыздар менен сахнага Абай мырза. Алдыңыздарга Карабулжадан келген таланттуу мырза жигитибиз сиздердин кол чабыңыздар менен Кутман Султанов тосуп алыңыздар.
Ар ким айтат сүйгөнүн, алдатып коюп жүргөнүн, кафеге күндө киргизип та подарка берип жүргөнүн. Мен дагы айтып берейин, алдамчы кыздан бир сабак, дак салып уз жүрөккө да дарди зар көзөл лактамак. Караңгыда жол бассаң, панарың болуп жүрөйүн, күнүгө келип суу алган краның болуп жүрөйүн. Тансага барсаң жаныңда мен охранаң болуп жүрөйүн. Кидат этип кетсең да дагы эле сени сүйөйүн. Жашырбастан түзеле сурабайм не бар оюңда, алып качып кетемин да келинчек болсоң сонунда. Чырайыңа чырмалган туткунуң менмин туруңда, кактасаң да өзүң бил, алдасаң да өзүң билей, паспортум сенин колуңда. Кактасаң да өзүң бил, алдасаң да өзүң билей, паспортум сенин колуңда. Алем алдыңыздарга биздин кийинки аталышыбыз Тумшуктан келген атаңдын чокусу. Келиңиз, атыңыз да өзгөчө экен. Рахмат, рахмат. Туй ятты. Тал көрсөң кыйбай жүр, жаныңда жүрсөм сыйлай жүр. Жаныңдан узап мен кетсем, жал-жалым деп ырдай жүр. Жаштык жалын чагында, ойноп күлүп жалында. Тагдыр бөлсө арга жок, тагдырлашым тарымба. Тарымба, тарымба, кош бол эми сагынба. Сагынба, сагынба, тагдырлашым тарымба. Эки тал көрсөң кыйбай жүр, элиңде жүрсөм сыйлай жүр. Элиңден узап мен кетсем, эрмегимде ырдай жүр. Жаштык жалын чагында, ойноп күлүп жалында. Тагдыр бөлсө арга жок, тагдырлашым тарымба. Тарымба, тарымба, кош бол эми сагынба. Сагынба, сагынба, тагдырлашым тарымба. Терек көрсөң кыйбай жүр, үйүңдө жүрсөм сыйлай жүр. Үйүңдөн узап мен кетсем, үмүтүмдө ырдай жүр. Жаштык жалын чагында, ойноп күлүп жалында. Тагдыр бөлсө арга жок, тагдырлашым тарымба. Сагынба, сагынба, тагдырлашым тарымба. Биз айылдык таланттарды тандайбыз аттуу кароо сынакта биринчи орунду ээлеген сиздердин кол чабыңыздар менен Кутман Султанов тосуп алыңыздар. Ал эми кийинки биздин конкурсантыбыз экинчи орун Абай мырза. Ал эми байгелүү үчүнчү орунду ээлеген кара суулук бийчи жигит Адлет мырзаны тосуп алыңыздар. Жана ошондой эле Шаңколдон келген Орозбек Мадаев. Ал эми урматтуу туугандар, бүгүнкү биздин конкурста эң акыркы орунду ээлеген сахнада Тумшуктан келген атаңдын чокусун тосуп алыңдар. Энең дурайын. Эми ага таарынып калды окшойт. Бирде болбосо бирде жок дегендей капа болбойсуздар. Мейли анда. Ой акбак десем, мурага айтканмын мен. Биздин айыл уят кыласың деп. Келген сен айылга шашпагын.
Анда эмес урматтуу туугандар, биздин көрсөтүүбүз аягына чыкты. Ал эми ким чыныгы жеңүүчү болду? Сиздер SMS аркылуу тандап алсаңыздар болот. Ал эми жыйынтыгы эртең чыгат. Встречай, дед. Жок. Мен ичпейм. Извини, я забыл. Вы, кыргызы же, любите настоящий кумыс? Ооба. Эгерде сен кумуздун даамын билгенде, бул пивону ичмек эмессиң. Скучаешь, старый? Ооба. Кумузду сагындым. Кыргызстанымды сагындым. Айылымды. Булбул куштардын үнүн. Жеримди сагындым. 30 жыл мурда бул жакка командировкага келип документтерим жок калып кеткен. А дети есть у тебя, старый? Ооба. Бир балам бар. Бирок аны өзүм да көргөн эмесмин. Аты Максат. Ошол. Уулум чоңоюп калды. Буйруса мени бул жерден алып кетет деген максатта жүрөм. Не переживай, дед. Он заберет. О, Атяна. Ой, сколько раз вам говорю. Меня Женя зовут. Не Женя, а Женя. А, макул, Жена, макул. Вас не изменить. Ахмак! Мен саған айтып берем, біздің айлы ұят қырасың деп. Екінші ордасы болмай. Үшінші ордасы болмай. Ақыр. Тұрғайын сен. Берге аласың. Жейм аласың. Тоқта. Тоқта. Берге бері. Тоқтады адам мен. Башын жарамазыр. Қой. Қой. Ташта, тоқта. Андай қылғыңа болмайды. Қой. Тартыл. Анан албайсың бы? Айтып бересің куат. Ооба, айткансың. Эми албайкуш деле аракет кылбадыбы? Карсаң. Что ж болот аты? Ой, балага калды. Аралашасың. Болды. Қой. Мына качтым. Бак-бактар. Укпайт тагыр кишини. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кечээ болуп өткөн биз айылдык таланттарды издейбиз аттуу кароо сынактын жеңүүчүсү болуп, Тумшук айылынын тургуну Атаңдын чокусу табылды. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова эжекебиздин колдоосу менен жана көрүүчүлөрдүн жиберген СМСтери менен урматтуу Атаңдын чокусу, сиз биринчи орун 100 000 сомдун ээси болуп табылдыңыз. Студияга келип, сыйлыгыңызды алып кетсеңиз болот. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар. Ура! 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 Ошентип Атаң чокусу 100 000 сом утуп келип. Ой, кечиресиздер. Азыр. Алло? Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бул Эрнис Бөрбаев бекен. Ооба, мен. Сизди тойго тамада болуп берсин деп чакыралы дедик эле. Жарайт, мейли, кайсыл айылга? Тумшук деген айылга. Тумшук? Силердин өзүңөрдүн тамадаңар бар эле го? Атаңдын чокусун айтып жатасызбы? Ой, ал деген конкурстан 100 000 сом утуп алып, атасы алып келген Россияга кеткен. Жакшы. Бактыңыз болсо, келип берсеңиз жакшы болмок эле. Үйлөнүү тойбу? Жок. Кайненем 10 жылдан бери биздин үйдө жашачу. Бүгүн үйүнө кетти. Ошого сүйүнгөнүбүздөн бүрсүгүнү той баралы деп аттык эле. Өзгөчө той болуп аткан турбайбы? Ооба.
Аябай өзгөчө той болгон. Макул барып берейин. Күтөбүз анда. Макул. Рахмат. Ой, мындай өзгөчө тойго барбаганда кайсы тойго барат элек? Макул барып берейин. Эй, уну любой чиновникти уят кылалы. Уят кылса боло бере турган, а? Эй, унун любой чиновникти уят кыла турган. Уят кылса боло бере турган. Любой чиновникти уят кыла турган. Эй, муну любой чиновникти уят кылган. Не? Ой, шумдугум бургур. Ай. Ne ırçı olursun koy bekar. Can girdi. Entra. Atıl kettir beni. Невозможно orkal tuttukça. Öteme alış kıyın ama o işin kararı. Çakısın. Atağın çakısın. Atağın çakısın. On çabet. Atağın çakısın. Niye? Aşağı, naşirik değil. Maktul balam. Gözünüz aslında kaldı. Haydan ölmegile koltuğuna nasıl ottun al. Tüyüp kettin. Kork telefondaydı. Telefon çaldı atasın abi. Tatma. Gitmem. Tat öyle adam. Tat dasın ondan. Siz olacaksınız. Güldürmeyin hareket etsin oğlum. Yok güldürmeyle normal. Kete sil öyle kılarlar. Var mı saltanatlı kolçalar mı? Başla koy böyle. Hey! Ne? Emniyete baba karak atmayın. Ay. Qadam tashlash kerak. Borasan. Qayoqqa? Ha, borasan. 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 Hech chata yo'q. Zata o'tib ketdi. O'tib ketdi, ha, bultirgan. Mayli. Hayret öyle durgamazsan ötünü alıp cep koyamın. Amin. Hey! Sözüne söz.